Rabun jauh daripada 150, 125 reduce to yang 125 jadi 0. Wah, 150 reduce to 25. Now, I tak pakai cermin mata langsung. I dah makan eye vision start daripada bulan 5. Okay, so the first box saya ambil 2 sachet 2 kali, 4 sachet satu hari. The second box I reduce to 2 sachet 2 kali. Lepas tu the third box onward sampai sekarang 1 sachet 1 hari. Sebelum ni saya pakai multifocal glasses. Rabun dekat dengan astigmatism. After the third box lah actually baru I check balik. Rabun jauh daripada 150, 125 reduce to yang 125 jadi 0. wah. 150 reduce to 25. Now, I tak pakai cermin mata langsung. Dari Umur berapa, doktor? 52. So, saya boleh baca tanpa my multifocal glasses tu kan. Dan saya boleh reduce tulisan dalam phone 20%. Jadi, memang sangat hebat ini eye vision sebab ada 3 ingredient kan. Dan kita dapat 5 kesan yang baik untuk mata. Ini eye vision memang ada bahan yang terbaik dan ada scientific studies kan, ada clinical studies untuk backup kita punya produk. Saya akan recommend untuk mata sihat. Okay, thank you.